لا هر جهة بين دم باش دم پیشکش کرنا بولتنا دم جمير شش و دست به کدجی گرینگ ترین سرنوشا چتن جوانن شورش گرسه زاروکن کردجه کوبانه رواندن را گهاندنا پیاده دم پیدانه به دروین شاخدارن پیاده دکی قاسده سر بست بردانه داعشیان ده لهم برپریان بردوامه انجمن اولهیان دولتی جوین قطعی بد دربار سوریه لدارخست دوباره سلاو شوا بوری چکدارن داعش القضاء کفری هریشی سرهزگا پیشمرگه کرو پیشمرگه روبروی هریش بنودن جامده شهید و بریندار کتن وزارت پیشمرگه ده داخوانیه که ده پشت راست کرد که شوا بوری چکدارن داعش هریشی سر فوجا دوی لیوان هیا پیاده وزارت پیشمرگه لنزیکی بنده و باو شاسوار لباکور باجارو که کفری کرد پیشمرگه روبروی هریش بون وزارت پیشمرگه دیار کرد که در انجام ایریشا تروریستی ده پیشمرگه شهید بو سه پیشمرگه دنجی بریندار بون برای دو روزانجی در انجام ایریشا که داعش سرهزن پیشمرگه ده 5 پیشمرگه شهید بو جمارک پیشمرگه دنجی بریندار بون. چتن جوانن شورشگر سه زاروک ل بشار کوبانه روجاوی کردستان رواندن لگوری مالباتن زاروکان جارکر دان زنین کو زاروکن وان لپیشا دبستانن هاتنا رواندن زاروکن کوج بشار کوبانه هاتنا رواندن اون دلاوا عبدو حسن تمن 13 سالیه و خلکا گونده شیرانیه و ده 5 مجدار دل پیشا دبستان هات رواندن مریم فرید علی دربدر بشار عفرینیه و تمن 12 سالیه ده حفت مجدار ده جنوب بجار کوبانه هاتا رواندن احمد شیخ زیدان تمن 14 سالیه و ده 21 مجدار ده جه دبستانه گونده بغدکه هاتا رواندن و تنها تو زنیاری سروان تونانه نهاجي برخود مجمع مصطفى محمود باب زاروك رواندي بنابه احمد مصطفى الشيخ زيدان كاك مصطفى دنباش بريا حمود اشتكي دسبيك دقرت بحثا رواندن خطفة كوري خوبك تشاوبو شو اختي هاتا رواندن وبشرنجي هاتا رواندن كرمكا دنباش كرمكا كوري من احمد مصطفى الشيخ زيدان بو بله او داره مکتب بغداد دخونه گوندی بغداد صرف عمر 14 سالن بله او ساعت 11 ربك زارن اول وید بيبو اول مروان کرو ماکینه برچو بزوره که برو يعني ها افكانجي بو كاك مصطفى يعني تاريخا هناك ركبتها ايش خاص بو چند روجا تاريخه 20 معي انزان وما هيدا باشا كاك مصطفى يكو ديتن كوريتا هاتي رواندن چو گوتن كيبون يكو رواندي بچرنگي رواندن والله كنت بعد كانت مكتبه ربربون والله يعني كوريتا المكتب بو مش مكتب هاتن رواندن المكتبه قريبه مكتبه دخوليه يعني خاندون بكي بله ايوه باشا وام كابتن ام جريان ام شنا جيش ورشقان جوا الجامعه الجهه كنت شويه دكاك مصطفى الجهه دائره كنت مراجعه كريج بو كنت مصيره كوري خزان بي تشوي كودري وكي بني كنت ديت انتكاري بناف بكي اتشم جيش ورشقان بله قلنا الجامعه بله اتشم نوفندا يبكي قلنا الجامعه بله اتشم كانتون مسؤولين قلنا ايش ما وقوات عسكريه وبري ما ايش ما
يعني اعتراف كرن كوبرنا اعتراف كرن قبرنا ودبنا الجماعة وكبري كوبرنا عم نزانا باشا كاك مصطفى اوي كنت شوي جموا اجه جوان شورشگر تب توانا اسكي كنت بوارا اخوي تبوارا دنكر أري من ناس كم قو كرن الجماعة من الجماعة باشا او كيبون يكوت او دديت انت بوارا دنك كرا او كيبون تركارن ابي ابي توانا اسكي كينا از والله نبي وناس نات باش ابي جوان شورشگرن بيجن جه يا باكيت شوي جمكي جي أبكي كم از دارم جم كده مسؤولين نيل بيركينا مسؤولين مسؤولين بيبنن بله أري والله كده رجال كسك من الجماعة باشا او جهه جوانه شورشگر كاك مصطفى كي درا كوبانيه وجهه يا باكيت كودا كوبانيه يعني هادو نبا باجار دنا أري نوا باجار دانا كشكي باشا تا چه جواره دگو گوتنا تا جواره چو تا دگوتوا چه يعني والله مقول كريم الجامعة مقول كريم الجامعة فقارين كريم بتشوكا طالبين مكتبة جاباش ترى والمال كاسي جوابان قلنا الجامعة قارش خارج كريم خالكود قريب قرا معنات الالي كي بيجي جهك جاي كنت في جماعه اعتراف كرن كل جماعه والالي كي تجي هناك بجنا تهرت أري بين بين قواطع عسكري ذي الجامعة بس باشا كاك مصطفى توك باب كورك بانجاتا داخوازات چين هات بانجل كيت كي ده خزام بانجا من مظلوم عبدي كنت مظلوم عبدي بله داخوازا خو بيجا مظلوم عبدي على اساس وقع كير مذكر امم متحده راب وزاري بن حيز سلوى نبي سلاح رانك نبنا شر هذا خازم مش مظلوم عبدي هيا كوري من عمري خاتشوكا 14 سال مره فقير نمال وزارنا دبن دارن يعني نا او خشرن يعني وعمري خو 18 سال برا بنارن باشا كاك مصطفى يعني قالك زاروكي كوبانيك وهاتنا رافاندن حموجي هون بانجا خو المظلوم عبدت كان مظلوم عبد حتى انها تشتك جوارا كريا او زاروكي بري كوريتا هاتنا رافاندن تشتاق مره نكري حانها يعني تبكو من حموجي بانجا خلويت كن وكفرمانداري قصدري حتى انها تشتك جبوي زاروكي ونكريا زاروكي كشكو بانتين رافاندن والله بانجي خال بجنرال مظلوم عبدي كنام كي بانجي خال كي وناني باشا نها چارەچیە نها مادام ئەو تشتێک جوارە نەکرێ هون بەرێ خود دنەکی ام بری خو ام كيف كذا ام دارن جيوان دقارن جي مسؤولين دقارن وتينا مال واني تشتاق بترتني باشا كاسي تشتاق جمرة نكر يعني ام تخازي كوري ما فقرنا مال عمري خو تشوكا عمري خو 14 سال لا 14 سال طفولة يعني لا سلاحي نكون راكي ويا باشا كاك مصطفى قالك سباس جبوي كاك مصطفى محمد شيخ زيدان بابي زاروكي كوديتي احمد مصطفى الشيخ زيدانا كوريبي سردستي جقدارن جوان شورشگر هاتيا بن جاب كرن تبيكو سردانه تبايا دام دزگين سر ديفا كريا جقدارنوان هيا اعتراف كريا كل جماله كوريبي نادنوا وكو بابي كورك جيت بيجي حتى وكان هم مظلوم عبدي تشتكش بوي زاروكين كوباني نكريوي هاتنا رباندين تایبەتی سەرۆکی رووسیاوەی سەردانە هەرێمە کوردستانی بکێ و لەگەل سەرکردایەتی هەرێما کوردستانی وێ بجوێ لێ گۆری کو هاتیە ڕاگەاندن میخائیل بۆگدانۆف نونەرێ تایبەتی سەرۆکی رووسیاوە بۆ ڕۆژهەڵاتە ناوین و جێگرێ وەزیرە دەرەوەی رووسیا وێ دیەکێ مەها بەرچلەیە بێدە ئانگۆ سبە ژبەر سبە سەرێم هەیە وێ سەردانە هەرێما کوردستانی بکێ و لەگەل بەرپرسیارن هەرێما کوردستانی بجوێ وەکە هاتیە زانین بۆگدانۆف وێ لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی و نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێما کوردستانی و مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەت هەرێما کوردستانی بجوێ دەیەجویناندا پەیوەندیان هەولێر و مۆسکۆ و پێش بەبرنا پەیوەندیان نەڤبەرە رووسیا و هەرێما کوردستانەدا و بازرگانی نەڤبەرە هەردوو ئالیاندا وێوەرێ گوت و پێشکرێن پشتی 10 ساڵان ji bêdengiyê derbarê rewşa Sûriye bi taybetî dosyeya tawanên cengî li Sûriyê encûmena ewlehiyya navdewletî
دۆ جوینەکە تایبەت بە ڤێدۆسێل دارخست و تەکەزیل سەر کارێکی جدیتر کرد ji بۆی شۆپاندنە ڤێدۆسێ و سزادانە تاوانباران. پشتی چندین سال بسر کریز و شورش سوریه انجمن اولها نافدولتی جوینک تایبت جبو گنگشکرنا دوسای توان جنگی لسوریه لدارخست و تیدا جمارک نونرن ولات هر دم اندام و یه نهر اندام ده انجمن اولها نافدولتی ده آمده بون و لسر و بابت راوستن و گوتو بیش کرن ده دوشمه بسر پرشتی راست جعالی ولاتین استونیا، فرانسا، بریتانیا، امریکا و بشدار بونا ولات کانادا، آلمانیا، جورجیا، هولندا، قطر، سوئد و ترکیه. انجمن اولها نافدولتی رونشتنا یکی درباره توان جنگی لسوریه انجام دا و تیدا نونرین وان ولاتان لسر و بابت آخفین و نیرین خود دیار کرن. هر وحد رونشتنا دوامین دا نونرین نهر اندام جی بشدار بون و لسر و دوسای راوستیان و گوتو بیش کرن. من اولات آلبانیا، سوئیسرا، استرالیا، مالطا، ایتالیا، مکزیک، نروژ و هندستان. انجمن اولها نافدولتی دوی جوینا خواه تایبتا گوت کجبو داگرتنا والهی دست زدان انجام درن توان جنگی لسوریه او دخوازه کار و هفکاری لگل دام و دزگاه گریدای به وی دوسای را بکه و به ارک خراب جبو به دست خستنا دادوریه لسر توان جنگی ین کل سوریه ده هیام سالین در بس بویدا ده در حق سوریان ده هاتن انجام دان. انجمن ده همان جوینا خدا سربار کر و گوت که تاوی تاوای هولن کج آلی نتوانی یگرتیوا و هن ولات و آلی خدان هجمون و رول لسوریه تینا کرن جبو شوپاندن روشا سوریه لتاوی ویا که او هولو کار ده آستا خوی پیویز دایه. هر وها ده وی جوینا انجمن نافدولتی یا تایبت به دوسای توانین لسوریه جماره کسین پسپورت ویواری ده آخفین و بشدار کرن. من سروکا مکانیزم نافدولتی سربخو به آلی کاترین مارشین اوپل و پروفیسور کلاوس کریس پسپوردواره یاسای نافدولتی هر وها عمر شغره پنا برای سوری و گرتیه کی برای زندان رجمه دا ده همان دمه دا چالکوانه و روزنامه وانو در هنر سینمایی یه سوری و عدل خطیب که اوجی جعالی خواه آخفین و لسر و مجاره راوستن و نیرینین خواه آشکره کرن. هر دوی درباره دا تیما کار آورتا سوری سپاسیا اندامن انجمن اولها نافدولتی لسر کار وانی درباره سوریه به تایبت جشوپاندن توان کوتین انجام دان لسوریه جبو دست خستن دادوریه و سزدان پیک آنران کرد. همان تیمه تکازی لسر و چنده کرد که رژیم اسد برجه نود لسر سدی برپرس سرکه دبر انجام دان توان لسوریه ده سالن بوریدا و گوتین آلی و کس زرمندن ده دامان نهادا لهن ولاتن اوروپی ده گلک ریاندا و به تایبت ده ریا وینه القیصر دا حولا داده کرنه هن کسین که تاوان بارن که بدست وان هاتن انجام دان لسوریه هبون دکن. تیما نافاتی جوینا انجمن نافدولتی یا تایبت به دوسای توان لسوریه پشتی چندین سالان جبه دنگیه وقت در فتک مزن دبینه جبو ریگیری کرنه لانجام دان توان زیده تر لسوریه و پابندی بون بیاسای نافدولتی هر وقت در فتک دا کوهن ولاتن دن لجیهان لسر و دوسای راوسته و کار جبو دادگه کرن و سزدان توان باران بکن و دوسای بردوان بشوپینه. نونەرە ئەمریکا دێنێتەوە نیەگرتی دەبێژێ گوپن پێکردنێن ماڵباتە ئەسەد باندۆر لە تەوای ماڵباتێن سووریە کردیا. لیندا تۆماس غرنفێلد نونەرە ئەمریکا لێنێتەوە نیەگرتی دەبێژێ ماڵباتە ئەسەد بن پێکردن دەرمافێت تەوای ماڵباتێن سووریەدا ئەنجام دانەوە بە تایبەتی هەڵمەتن بنچاوکردنا هۆبانە و ئەشکەنجەدانێ. هەروها لیندا تۆماس گوت و تەوایە سووریان شایستێن دادوەریێنەوە بە تایبەتی بسەدان هەزار سووریێن کوبوونە قوربانیە سیاسەتا ڕژێمە ئەسەد و پێویستە جڤاکە نافدەوڵەتی کارێک جدی دەربارەی بنپێکردن ڕژێمە ئەسەد بکێ و ئەنجام دەروەرنە سزادان و دادوەری لە سووریە بەرقەرار ببێ. ناژی بەرەخۆت مەجەم بڕێز حەواس سعدون هەورێزکاری ئۆفیسە پەیوەندیان دەرەوەیە دیبلۆماسیە بەرەیە ئاشتی و ئازادیە لە کۆمپیوتەر گوتوبێژیە لەسەر جوینە ئەنجومەنە ئەولەهیە نافدەوڵەتی بکەن دەربارەی ڕەوشە سووریێ. مامۆستا حەواس دەم باش بەریا هەموو شتێکی یعنی پرسە هەری گرنگ و شۆڕەشە سووریە کەتە ساڵەخوا 11 ساڵ پسەر کریزە سووریەدا دەرباس بوون نەها ئەنجومەنێ نافدەوڵەتی ڕوونشتیە و بەحسە بنپێکردن و تاواناندکیانی ئەب ji bo rewşa Sûriyan got encumena ewlehiya navdewletî ji ber çi dimene hada ev pêngav abêt yanî ne henek pêkirine bi xelkê Sûriye giştî
باش كتزنار بێگومان ینی ئەف نەجارە یەکەمە جیهات دانوستاندن سەر چێبێن مەسەلا بنبێکردنê li hundirê Sûrî de ji berî niha civat çêbûne her wiha li ser mesela binbêkirina ser mesela karanîna çekê kîmyewî ser mesela girtiya ser mesela tiştên rojane yani dezgehên xizmetguzarî rojane tên tokbarankirin çê mesela pijêşkî de çê mesela xizmetguzarî de lê herî balkêş gumana me de heta niha civaka navdewletî nekariye arkê xwe wek arkek ser bingeha wê hatî avakirin encûmana navdewletî çawa parastina mafê mirov bêkirin çawa parastina tawana bêkirin ew hemî jî berçavê her kesekî li hundirê Sûrî de çêbê û hê rêl pê bernavbêkirin lê tevlî wê jî em dibêjin cê karanîna yan darxistina civata taybetî mesela Sûrî û danûstandin li ser bûyerên li hundirê Sûrî çêdibin û dawanên li hundirê Sûrî çêdibin ew gavek pozîtîv vê em lê binêrin û em hewldana bikin ser esasê ew gav ne tiştekî pratîk xwe re bîne rê bigirê li pêşiya karê wek bûyîn li hundirê Sûrî de û nebê sedem dibarkirina vî karî li hundirê Sûrî de û heta ji derve kîjan parçe dinyê de karê vî rengî çêdibin karne dijî mirovayî ye baweriyê me de dijî bingeha sereke a encûmana navdewletî ser hatiye ava. باشە مامۆستا حەواس یانی دبردا ئەنجومەنە ئەولەیە ناودەوڵەتی و ئەڤ جواتە خۆ تایبەت کردبوو بە ڕەوشە سووریێ سزادانە ئەنجامدەران ژنبێژن و نوونەرە ئەمریکت نەتەون یەکگرتی دەژی ئەگوتن تەکەس کریە نەها ئەنجومەنە ئەولەیە ناودەوڵەتی کارێ چ بکێش بووی سووریاندا و ڕەوش چارەسەر بێ و دادوەری بەرقەرار ببێ. باوەریم de niha mesela sereket tê xwestin hinek welatên xwedî bandor li hundirê Sûrî de her wiha xwedî rol li hundirê encûmana navdewletî de ew bêhtir hevkirinek dijwar e belkî ev nerîna nûnerê civaka navdewletî çavdêr e berpirsa Sûrî de gêrbêdirson yek tiştên sereke û mercên sereke tim tekezî serkê dibêje pêwîstiya hevkirinek navdewletî heye û taybet ew welatên xwedî rol li hundirê grîza Sûrî giştî de hek ew welat li hevbûnekin em dibînin heta encûmana navdewletî ji ber sedemên yan rengê sîstema wê rêxistiniya encûmana navdewletî zêdeyî carekî welatên xwedî rol yan welatê temîl hundirê encûmanê de wek naskirîne hinek welatên edwiya wa daima li hundirê wê encûmanê de vîto kar anîne nehişne biryar li hundirê wê encûmanê de werêstandin ji ber wê yekê tiştê pêwîst yanî ev welat hinek li hevkirin nava çêbe ji ber rewş û girîs tev siyasî ye mixabin nemanê nêzîkbûnek ne mirovahî yani heta rewşa Sûrî giştî siyasî ye bûyerê Sûrî çêdibê giştî siyasî ye wê rewş û bûyerê siyasî ê xwe re çêdibê mafê mirova jî tê binpêkirin û dawiyê de encûmana navdewletî bêçar dibe ber hebûna nerînên siyasî ê cida ew armancên sereke ê encûman û xwe li ser hatî avakirin têkit çê yanî ji ber vîtohatên tê kar anîn ji ber wê yekê pêwîst e ji berî her tiştî ev encûman an ev welatên xwedî bandor rewşa Sûrî de li hevkirinek siyasî çêbe yani nêzîkbûnek nerîna siyasî ser rengê çareser مامۆستا حەواس vê derê yanî niha biryara ew li encûmenê ewlehiyê navdewletî 2254 derbarê krîza Sûriyê divirde ku dema niha encûmen dûv li hevkirinekê nêzîkbûnekê navbera welatên ku destewerdeyên Sûriyê de dikin digere çiwatij biryara wê re me eger biryar hatiye standin ji ber çi hemû pabendî wê biryarê nebine her biryar ji wî encûmenî derketiye wa dewletên ku endam de encûmen de
بله راستش خوا او یک شتی سرکه حتی بهبیتی خواهی بواره جی ام تکزیه سرکن و گفتگوی سرکن لی مخابن حتی نهان نزیگبونا هر ولاتک شوا یان نرینا و یان تفسیرا واش هر خالکش هندری و خاله 22 54 گوری برگوندیه وای یعنی یک تفسیر جیر نینه وا خالاره تبلی حمو تکزیه سر پیکانینا بریارا 22 54 لیل واری پراتیکی ده وقتی تی میزیگون جیره چید به مثلا چار سرکرده گروه بریاری نرینین جدا به رنگ وی چار سرکرده یان لوا خالی بریارا 22 54 هر یک آلی خود برنگ کلیت نیره او جید به صدم آستانگیش بروی که حاجت حتی بریارا 22 54 آلی بگمان آمده عالی نه پیدا ببه برنگ جی کرناوی سرواری سر عرضه چلواری سیاسی دبی چه سر عرضه الهندری خاکا سوری دبی سر همو آستا حتی یا هری اساس ایرو بلکی یا مایا ساخ حتی رنگکی و دانستاندون سر به مثلا کمیتا دستوری و مثلا دستورا سوری آفش روژه امد بینین چه رنگی نزیگبون سرچید به هر جاره کی دوردا انجمن اوليها ناف دولتي برجوندين ولاتن بهتر دباريزي مراعاة دكيان بجن يانجي برجوندين قال سوريا وراست بأواك جدي لدوف شارع سريكش كريزا سوريا را دقارة يعني وكاكو خيايا بقاسي برجونديا ولاتن او يكو دستوردان سوريا دتكن لجم انجمن اوليها ناف دولتي جرينجا برجونديا ملات وقال سوريا نا جرينجا الجمعان زاني ككزنار براستي اف فرصك بلكي قالك ابحاث السرها نتشكرين قالوا برجواندين ولاتا اجرينجا وغوري وي نيزيكي غريزات بن يان في تيكلي هناك ليستوانين بي ولاترا يعني ليستوانين نا او دستلات نا او سيستم ايرو روشا سوري بقشتي ليستوانين هندري سوري بقشتي دا اي وجهي از ما بستعمجه همو لیستوانین به دستهلاتن فرمینه دستهلاتن وقت بيجي اريكرنك ناف دولتي سرها حتى ريجيم جي خال گور مثلا يا ساي ريخستنين جواكا ناف دولتي ده دبينه او ضعيفه بشك ما ظن جوا ولاطه اعتراف بهبونا وينا كيف دبينه مثلا نروا براستيجي نروا برانبری وی تکلیل بشین جدا جدا بخلق سوری رهنه ایرو گمان آمده لیزدوانین نه ام بیجن به ولات به دستلات الهندره ولات خدا ایرو الهندره سوری ده هک گور ملت ام حساب بکن زیده ترین لیزدوانین خودی دستلات الهندره سوری ده جبرویه که بگمانم ده برسوا به پرسیاری حاجتی گلک تشتانه يعني گلک مقاومات انا حتی یک بکاری برسوا راستقیم بده تنکاری برسوا راستقیم جوه پرسیاره بده بقاسی تبکاری لیزدوانین هنل هندری روشا سوری گشتی ده برجواندی وادان برهفدو هر یک قاسی نزیکی و مسئله بده گلو برجواندی ولاتن خودی دستلات تنینه یان برجواندی لیزدوانین به دستلات جیل هندری و مسئله ده هنه باشا ما مستحواس بتي توكا سركرديكي كور بهتر برجوندين ولاتن تنا باراستنيان برجوندين قالين سوريا تشاود بين الغوري بيشوا تشونا نها مسألة قال إيرو قمانا مدى برجواندية قال أوجي وقت شاواني هزي سياسي پارچبون الهندري سوري ده نرين سياسي پارچبون هر دينا خب إيرو نقشه سوري یک صورت بوتن دادخه و چپکا جرده و یک صورت نصر الله دادخه و یک صورت اردوغان دادخه و یک صورت نمونه آل امریکی دادخه يعني مخابن يعني او حتى ملجي نرين و هاتنا پارچه کرن يعني ملجي انما یک ملت یک نرين یک توجه جبرویه که هر یک هبونا خواب ولاتا کی وگریده برجواندی ولاتا کی وگریده برجواندی ملت سوری بگشتی راستقینه ام لیبنرن مخابن
نافلنگاده چونه یعنی براستقینه نافلنگاده چوه لی سر عرده دستهلاتی سر عرده هنه هر یک برجواندی خواب ولاتا کیرد باشا گەلک سپاس ji بۆی مامۆستا حەواس سعدون هەبرێزکارێ ئۆفیسە پەیوەندیان دەربە و یا دیبلۆماسیە بەرە ئاشتی و ئازادی کوتمڕاوی گەلک سپاس قەسەدە لە هەمبەر پەرەیاندێ سەربەستبەردانە چەکدار و ماڵباتێن داعشێدا ژێ زیندانن خۆ بەردەوامە و دەبێژێ کو دەستێوان داعشیاندێ ڕژاندنە خوینە کورداندە نینە و بریارە بهتر ژێ 600 داعشێندن سەربەست وەرێ بەردان قەسەدێ سەربەست بەردانە چەکدار و کەسێن کارên Daişê de berdewam e û biryara bi sedan Daişên din serbest werne berdan. Ew jî li gorî qesede dibêje bi navbêkariya serokên êlên Ereban wê werne serbest berdan. Ji ber destê wan dirjandina xwîna Kurda de nîne. Jê derne ragihandin ku peyedê wê 630 Daişîn din serbest berdin. û ev prose bûye bêhterî ji 3 salan e destpê kiriye û nehatiye rawestandin. Roja şemiyê bi navbêkariya Hêz û êlên Ereb Hêzên Sûriya Demokratîk derdora nehsê Daişî serbest berda û qesede îddia dike ku destê wan dirjandina xwîna Kurda de tune ye. Daişê hatine serbest berdan û ê ku werne serbest berdan ji zîndanê Reqa, Giwêran, Tabqa, Çerkîn, Ellaya, Dîrîk, Şeddadî, Sûr el Emer û li Kisra û navgir wê were serbest berdan. Rojnamayek Guardian ya Brîtanî belgenamayek belav kir û têda bi zelalî eşkere dike ku rêveberiya PYD li hember pereyan çekdarên rêxistina teroristî ya Daişê ku kujarên zarok û ciwan û jin û zilamên Kurdan e serbest berdide. Li gorî di belgenameya The Guardian da ya Brîtanî de hatiye PYD bi fermî biryara serbest berdana Daişê standiye û ku biryar bi vî şêweyî ye. Çekdarên Daişê yên ku di zîndana PYD de ne peymanê didin ku careke din tevlê rêzên rêxistina teroristî nabin û êdî ew van nagerine Bakur û Rojhilatê Sûrî. و اگر وگرن و راستی برپرسیارتی یاسایی ورن. پیده بریار سربست بردان داعشان جه سال 2019 و دایه و اوجی لگوری ماده 13 مرسوم اجماره 20 که هر داعشه که بخوازش زندان درکوه یانجی کسو کارنوی بخوازن وی سربست بردن پیویست $8,000 امریکی بداره و بریا پیده. و دما چکدارن داعش $8,000 امریکی ددن سربست یعنی بردان. بریار دادگاه پیده اوه که مالبات دربدرین سوری نه که مبس جه داعش و مالبات وانه یین ده کامپا هوله ده نشتجینه پیده ده پروسه سربست بردان چکدارن داعشه ده رانه وستیه و بهتری جه 3200 چکدارن داعشه که بخار را گهاندیه سربست بردانه او جه بلی کاروان چکدارن داعشه که هاتنه سربست بردان لین نه هاتنه را گهاندن ناجي برخود ما جمع مافناس جميل ابراهيم جولات المانيا داكو ام بهتر جروي يا سايبه في دوسي شروفا بكن ما مستا جميل دنباش بريا حمود تشتكي يا ساين كو دما داعشتنا قرتن يا ساين ناب دولتي هرمي تجوري اسانا تجوري اسال هم بروان تينا بجيكرن قالوا جمافي دولتك يكو ياسايك درخي چکدارن داعش سربست برده؟ ایوارا واجی باش من دیوا و دینر و بیساری واجی باش گلک سپاس براسی از پیشی دقازم سپاسیا بکم سروان مجار گرنگ هند شوپینن رو جوای کردستانه دسته و خوش بن جهان حموی هاتین آترون عالیه همو دولت بتوک و مزن کو ریختنا داعش ریختنا تروریست و لگور و دماغو اندام داعش تین گرتن به گناه تروریستی تین گرتن یعنی اف گناهی اف توانجی توانن گرانن توانن سزای وانجی گرانن و ما في کسی تنه به أفرنجي داعش سنهاتي سباندن تروریست ما في كسيتنا في رنجي في صفتي سرهلين وانتر بس برد باشا امام استاذ جميل نهال في دري دماكو بريا درت كبي بريا بيدي وروجنامه بريطاني ذا جارديان يعني اف بلغاها بلاف كريا هر كسك $8,000 داعشی که سربست وری بردن کسو کاری $8,000 بدنا رو ببریا پیده کوروا
بریارە دادگەهی وەرە سربەست بەردان یعنی ژڕووی یاسایی بە شڕەوەش بێرە تێکردن لە هەمبەر پەریان وەرە سربەست بەردان كلكو اف يعني ياسايا جو رواية كتبنا درخصتي ياسايا تايبت بواني يعني او كارن هر جورا ياسا درخن وبهتري ياسايا وانجي نلقور يعني بنقهو اساسي ياساي ناف دولتين يا اي دولتان القور كيف خاطر دخنوا القور زانبونا خاطر دخنوا زانبونا وياسايجي قالكي هندكه يعني ياسانا سيوان يعني زانا وجير كيمن واوجي ناخذن القور بنقهن ياساي ناف دولتي ياساي خاطر دخن القور برجوانديه خاطر دخن لي بر برسك هي كما ايرو اندامي دمشتين بردان دست يوان دخونا الكيد هي يا تنا او تشتكي دنا وكي كو اندامي داعش بتاوانا تروري هاتي قرتن دوی وقتی ده اف بریارتین سندن اویاتا در کهن داعش لهرم کردی ما ایرو چند رو باشور کردستانه ایمیشن تروریستی دجی پیشمرگه تکتینه و لفو تفقراوان لروجاواجي نهندك يعني وحيال او هرم هندري سوريا جي لفو تفقراوان هين هيو داعش بداوي نهاتي داعش بلكي اگر بري دمك بسكي لاواز بو انا بيسا جنوب ريخستنك نهد دخوا وديسا هيدي خود دفتر هم وريش خود ديسا دست بيدك براسي برسك برنجة كما ايرو ابقاس هجمار نحدد كاسيا شرطود كاسيا ابقاس هجمار تين بردان بيقومان ام بخوازن نخوازن اف بردان اوان دبه هيزك جبو خورد کرنا داعش لهرمي چل روجاوا چل باشور چل درندن باشا مامۆستا جەمیل ئەم کارن بێژن و سربەست بەردانە داعشان لە هەمبەر پەریان بخوا تاوانە یعنی کارێ سربەست بەردانی ناکەوێ چارچۆڤایەک و بخۆشی تاوانێک ئەنجامدان ئەگەر ئەم لەگۆڕ یاسایە لێ بنێرێت يعني قرتيه بجناه وتاوان تروريست وتروري كس نكاره وان عفو بك يعني بدرخين ببخشين يعني وان بعفو كي درخه تشهم بر برا تشبه برا يعني برا تشتكي دنا برا خلقي دستينا قد تخطر وان يعني خطروان لسر خلقي لسر هرمي تنبه هرا دستين برا بستين اللي ام دبيجن داعش وكر خستنك تروريست يكي تنجي برده ونها كي مصدنه بن بيكرنا ياسايا ناف دولتي خجهيجي يعني القول ياسايا خجهيجي بن بيكرن تي هجماتن نابه القول كيف اخو ياسايا درخن وخلقي ترسناك خطر زندانا درخينن وعم بشينن نابريزي ريخصناك تروريست وك داعش دي ساجبوك تاوانين مظن دجبري خلقي ما ولاتي ما بيك بينن باشا مامۆستا جەمیل داوین پرسیارە هەتاکو یەک ژخونێ وەرێ ئەم بێژن بێ تۆمەت بێگونە پێویستە شوێرێکردن چ بەڵگەوەرنە پێشکەشکردنها قەسەدێ دەماکووە سەربەست بەردێ بژێ ئەم کەسێ ها دەستێوات ڕژاندنا خوێنا کوردان تەنینە دەماک و تاوانێک تێ ئەنجامدان پێویستە چ بەڵگەوەرنە پێشکەشکردن هەتاکو بژێ ئەم کەسێ ها بێگونە هەشخونێ داعش نها لەگۆری چ بەڵگەیان بێگونە هەبووە ڕژاندنا خوێنا کوردانەوەی کوژ زیندان قەسەدێتەنە سەربەست بەردان ئەو ئاواکی بنگەهی گەڵا ئەم بێژن ئەم کەسانە دەستێوان بخوێنە کەلکێ دەتنە دەوێ دادگەهێک محکەمە باش لێکۆڵینێ بکە و بەلگەهێ ڕاستەقینە دناو دەستێوێت هەبک ڕاست لە فلان و فلان و فلان ئەم کەسانە دەستێوان دخوێنە خەلکێتنە یانجی بکە ینی دەوێت پێشی بێ خویاکردن لەگۆر لێکۆڵینە
ئەوانە نە ئەندامێ داعش بوون یعنی یەک ببە ئەندامێ داعش نەمەرج نەشەرت دەستیوی کوشتنەکێک هەبێ یا خوێنێت هەبێ وەختێ پشتا وەختێ ئەندامێکی داعشە ئەوەی دەستێوان دخوێنێت هەیە دەگرێت ئالیکاریاوان دکەوان خورد دکەوێت هێزەکێت دنوا دەدوات یعنی دەستێوی ڕاستەوخۆ خوێنە خەکێت هەبێت نەبێ نامینە مەرجەک بنگەهی ئەوە ئەوە ئەف کەسانان نەداعشی بن دەبێ لێکۆلین و تحقیقۆک دەبێژن بێ چێکردن بێ خویاکردن ji دادگehek paqij re dadgehek bêlayan re ئەوانە نە ئەندامێ داعشن و zanin jî dadgehê rêveberiya xweser û dadwerê wê jî neduê astê dene kare bin vê biryarê bistînin. gelek spas ji bo mafnas Cemîl Ibrahîm kutib mirabûyî gelek spas mamosta. Ragihandina PD bi xwe derawên PD eşkere dike û dê vîdyoyekê de ku belav kiriye yek ji malbatên leşkerê roj bi zelalî dibêje ku ew dibin fişarê de hatine sê malkata ku daxwaza tarmê şehîda bikin. سليمان السلي باجاري قام شلوما بلاكي من بشماقي روجا بندقطه كذا مثلا ما عطناش يقول شيء دقه بندقطه كذا مثلا ما عطناش يقول شيء دقه PKK de çandina bombên çandî de li ser rêya pêşmergeyan de berdewama û herî dawî pêşmergeyên Kurdistanê karîn bombeka çandiya PKK pûç bikin. Roja yekşema borî hêza pêşmergeyên Kurdistanê bombek ku PKK li nêzîkî gundê Astalaniyê Sinûrî yê Herêma Kurdistanê li ser rêya pêşmergeyan çandibûn pûç kir. Weka hatiye zanîn ku bomba PKK li ser rêya pêşmergeyên Kurdistanê çandibû 16 kîlo bû li ser rêya navbera şaraniş û deşta Texê ji aliyê çeteyên PKK ve ji boy armançkirina pêşmergeyên Kurdistanê hatibû çandin. دکتۆر دیندار زێباری هەورێزکارێ ڕاستپاردەین ناودەوڵەتی حکوومەتە هەرێما کوردستانê dibêje PKK destekî wî yê dirêj û têkdar de têkdana ewlehî herêma Kurdistanê de hebûye. هەورێزکارێ ڕاستپاردەین ناودەوڵەتی حکوومەتە هەرێما کوردستانê de lêdwaneka rojnamevanî da ragihand ku PKK lê pişta xwenîşandanên Zaxo û Slêmaniyê bû. Ev çend jî bi dîkomend lê ser sosyal medyaya PKK û di reftarên kadroyên PKK de û li hindek organên diniyên PKK de diyar bû. Dîndar Zêbarî hevrêzkarê rastpardeyên navdewletî hikûmeta Herêma Kurdistanê amaja bû çendê jî kir ku PKK destekî wî yê dirêj û têkder dê têkdana seqamgiriya Herêma Kurdistanê de hebûye. û ev destê wî ne bi tenê de xwenîşandanan de bû belkû li sinûrên Herêma Kurdistanê PKK bû rêgir ji boî vegera xelkê bêhtir ji 600 gundên Herêma Kurdistanê ew jî ji ber şerûpevçûnên navbera PKK û Tirkiye de xelkê wa gundan nikarin vegerine ser zêdên xwe. Herwiha Dîndar Zêbarî tekez jî kir ku PKK hewlên ciddî dane te ku daxwazin rewayên xwenîşanderan berev aqarekî din ve bibê. PKK bûye bargiranî bo seqamgiriya emnî li Herêma Kurdistanê û ew çend jî eşkere kir ku li Slêmaniyê jimarê kes hatine desteserkirin piştî vekolînê derketine ku bi ser PKK vebûn. Rêkxerê rastpardeyên navdewletî hikûmeta Herêma Kurdistanê serbar jî kir ku ew koçberên Herêma Kurdistanê ku gihişt bûne ser sinûrê Bîlarûsya û Polandê PKK li gel gelek aliyên dinyê qaçaxçî û madî û siyasî jî roleka wan hebû de gihandina koçberên Herêma Kurdistanê bo sinûrê Bîlarûsya û Polandê lewma divê penceya tometê bo PKK destpêkê de were arastekirin. Dîndar Zêbarî de xuyakirin jî PKK bû çendê qenaet nekir ku koçberên Herêma Kurdistanê bigihîne Bîlarûsya بەڵکو کارتە کۆچبەران لە دژی هەرێما کوردستانê بکار ئانی ئەو jî da ku wêneya Herêma Kurdistanê li ser asta herêmî û navdewletî têk bide û bişêwêne û PKK dirêya bernameyeka darêştî ve kar li ser têkdana sumeta Herêma Kurdistanê kir ew jî de rêya gihandina koçberên Herêma Kurdistanê bo sinûrê Bîlarûsya û Polandê û li ser medyayên navdewletî jî hate dîtin ku alîgirên PKK بانگەشەش بووین و چەند دوور ji rastiyê dikirin ku Almanya wêteve koçberên li ser sinûrên Bîlarûsya û Polanda asê mane werbigire.
بالۆزخانەی ئەمریکا دەبێژەیەک و ئەو تۆڤێ و ئاژانسە ئەمریکاش بۆی گەشەپێدانە ناودەوڵەتیش بۆی سووریە تەرخان کردبوو تێستا پاکبوونێ ژێرە هاتە ئەنجامدان پاکبوونە ژنەخۆشییان بێگومان. بالۆزخانەی ئەمریکا لە شامێ ڕاگەهاند و ئەوێ 32 تەنێ مەتریەن تۆڤ ji بۆی جۆتکارێن باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریێ کو هاتنە تەرخانکردن تێستا پاکبوونە ژنەخۆشیێرە ژێرە هاتە ئەنجامدان. وەکە بالۆزخانەی ئەمریکا لە شامێ دەبێژێت تەبایە تۆڤ و پێدەبیان چاندنیەک و ji بۆی باکووری ڕۆژهەڵاتی سووریە هاتنە پێشکەشکردن گونجاون ji بۆی کەش و هەوایە دەبەری. نویزگەها ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریێ یا ژن و زارۆکتیە سەمینارێک لە سەرتوند و توژیە لە دژی ژنێل دارخست و تێدا ئاستەنگێن و تێنە پێشیا ژنەیەک و تۆ بێشکردن. ئەندامێ ئەمینداریە گشتیە ئەنەکەسێ ئاریا عاتێ ژە ئارکێرە بەحسە سەمینارێ و مافێ ژنێکر و گوت. روجا یان توی سرجنیه سر شانسی روجانیه وقت لاکی امپیرامون سا جنیو سالات انجمن اجتماعی کردی و بس سامجه چاوا کاربن او تونیا سیاسی او سرجنیه تبعت آنین من وقت انتخابات افتوندی چید به وقت وجن درباس وجن قرار سیاسی درباس لجانا او يعني سكن البشاوي چید به وقت سر به درکم سر سوشال میدیا سر ماجرا نحن لو بكاري خاب أكيد خراب دهيلن وأبوخ قادر باسبونا عشرين ودر باس نبي جن تاجرينان أو نتاجرنا ولات بشي حشبون كبيجبر أمزانن جن استونا ولات جن استونا ماري بس ناجيك وأمكاربن مجي ملتي خاج جن وجميرا جبر أمزان في قلك كماني جمال جحقوا على وأمكاربن وبين نتاجنا دركبن وەکە بەردەوامیەکێ ژەهەڵمەت و چالاکیان دەربارە تونند و توژیا لە دژی ژنێتی نەردارخستن دوهڕێ خستنە زاخۆیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا چالاکیەک دەبن ناوێ بەڵێژ بۆی وەک هەڤیە ناژێت تونند و توژیێرە لە دارخست ڕێخستنە زاخۆیە پەدەکەسە ژمارەیەک چالاکیان هۆشیاریە دەربارە نەهشتنا تونند و توژیا لە دژی ژنان بڕێکخستن کرد. چالاکی ژالیە هیام عەبدوڕەحمان ئەندامە کۆمیتە ناوەندی و بەرپرسا ڕێخستنە زاخۆیە پارتیا دموکراتە کوردستان سووریا بە هاتە پێشکەشکردن و تێدا بەحسا سەدەمێن تونند و توژیە شێوە و ڕەنگێن وێ بێتایبەتی تونند و توژیا و لە ژنێ تێکردن دوارێ سیاسی دەکرد. بەبێ ئەوەیەم گەشتنە داویا بۆلتانێ هەر شاد و بەختەوەر بێن.